podmornica? Siva! Naranđasta! Žuta! Crvena! Zelena! Žena. Smeđa! Plava! Plava. Pomoć. Odlično! To je podmornica koja ljudima služi za kretanje pod vodom. Podmornica ima peraju koja služi za upravljanje i propeler za kretanje. Podmornica na vrhu ima periskop koji posada koristi za izviđanje iznad vode, a pri tome podmornica ne mora izlaziti na površinu.